O kokoli ke hufanga ngai whatapu o sana whakika tā moa mo menit koe ni ke whai e polkalama ai krupol padoa krupol a Amerikani ko nau kati pia ko e ki mua ia ko kole ke hufanga he talamale fonoaka tā moau ai mo menit koe ni ke whakahoko ngau e koe ni. Ki mua koe ako whamaloa au pito ke ala ei ta te whita ka koe suriana ko whamaloa au pito ka te koe maleri at whogane e ukeni pe mo e uta me Ikai o awi ki ala ei pa ko whamaloa tuai na mautoki whoki mai ne po mahalo koe o se taha pe ko o se ua koe ako whamaloa ka koe e suriana he tokoni mo e ofa o whakawawe I hono fktau ai foi mea kai koe ni. Pea ko e ki mua pea whai kati e po ni ko te mau ke fanongo atuen na tok tau mai container ai kropolo. Ai ko container ko na kropolo ko hau ia e a kenga fo o lava ke packaging ia o whakatatau ke mea ko ke mau ko he marketi. Ai a ko e ume ko package ia, hohomo package mo ia, ko e lu package mo ia, pia ko e talo tonga package mo ia, ko e kawa ko hau ia e whangafu packeti, taki kilo e nima, mo e hongo fulu, ka ko ia ko whemau ke hanga whakahokat kimoutolu, ko talo tonga ko inkoa klopolo e taimi ko katoa u Pacific Islands katoa ko noto the most quality talotonga I he islands o Ikai ke toi mau ia feitu mau fifisi. Aia ko most quality talo ko ia ko talo engenga. Pa ko talo engenga mahal mo ilo'i tonga ko ke amio pe ia ka fefeka. Pa ko talo ko ni ko talo ia me fisi pa amio au pito talo engenga ko ni and it's very very quality talo ko ni hono whakatau he marketi. Kai ke o koe tangai talo e kropolo mahalo ko ofi e tangai whitingi au o ku na tok whakahifo pa koe mo ne puhaika ume mahalo o ku me ofi he wange au mo ne puha hohomo o koe mo ne package ngahi puha lu ko ia koe kati koe poni koe puhaika
pia mo puha lu. Pa ko lu ko ni ko ka lu talo tonga ia, ko lu ko ni ko talo futuna ia. So the food you mo provide taimi it's very quality ka moutolu. Pa moutolu ko mo kau he fanga ki lulu ko ni $25. E ke lava ko almo panga wa ni ma o fktau aki hapuha. Okay, some of you people, pero koloto ke fa mai no ka Temou a ngawe ko no fa hoko. Ua kakai a Temou o motohi mai moutolu e tala mai, pe ko moutoe mai pe mo maumau'anga ke totong whakafoki at ako moutupe. Ko taha e whakakaukau e kakai fakasesele, ko taha e whakaukau e kakai whe politik ta ilo te kuri, ko taha e whakaukau ha kakai whapiko piko. O mau provide mautolu ko lulu ko he poni o ku lulu amanaki ke maululu e foi loki ngawe tahanima ko polo I amerikani o mau lulu e puhaika e tahanima puhaika e taha ko foi umea fitu ke valu he kai te ke lava ko fakatau ha panga wanima ake puhaika pehe o ka ke pare hen and even ka mawanga split ai ka ke taki ua pe taki tolu e foi puha ta ka mauloto ke give it all ke kakai na kau ko he participate ko ni sai however kakai talamai fai ko fetu taki talamai kai fe mau pe ke tau pe ko sai pe o ke ko tau tu ako ia so ka ko na tol ko si fai mateaki mai ko taimi o ke fai ko no totongi ko kati ke ma fa we spend thousands of dollars on a pai me ko ni ke lava ke fai ake fenga panga ko ni o ke mau pare ai e kai ke ngata ho mau pare ai ka lava totongi ake ho tupe pa ko pehe ko o ke te hau pe ko mo anga ke totongi ata o ke pehe he ko hau ko mo anga ko o vilo ko fe programa taimi ko ne os ko mo wa ko totongi o fa ka original investment ka ko o we ga anga ko e mole ata hen ke fktau ke idea mo fakakau ko fa'u ke lava ke pe ako mo anga Kaige, ko mea bea motor pe te mokau mai pe Ikai, e whenga mau pe ke whamapo o pe kakai kon ko lava ko totongi, pa oe more ho taimi o ko tohi maka te au pe totong whako o tupe, ka pau ke kau koe proklama ko ni whakawofa. Ka pau koe ke kau koe proklama ko ni ko koia ko challenge ke ta almo koe whamau'anga. Ko nau tolu ke kau mai programa ke totong he tau nau tupe ko challenge ke ta alfa mo nga hopai e wi ke ilo ko ngai totong mo criteria me ko ni me pe ke lo ko silini o ku na o mai invest we ka investment ya company I mamani e mole pa te fa forget except tupe e venga tupe ke ne build and a milestone na anaia pe mo ene programa ke hoko ko fu programa investment o mole pa totong fa foki original investment so ko ke ai politiki mai ko sa ia ke ta ko mo ke whamau'anga ko usai apita kakai ko ia kage o ko whamalo au pito ka Temou ko no kau mai na mo kau mai poni ke lulu ko ni pa ko puhaika ko ni ko puhaika tahanima o ko loto ai fo I ume mahalo fitu pe walu e puata pa ko ile mo ha ingalu e ngofulu aya ko puhaika mo ha ingalu e ngofulu ko foi pare poni pa te tau kamata pe me lo ngawe uluaki o le ha ke lo ngawe hono tahanima sai te ulaki u iate taha ke nima pa ko ko taha ke nima pa ta iate foi fasi pa ska pa u ia ono ke ngofulu pa no ska pa ta iate foi fasi pa ska pa u leva taha ke tahanima sai ko pare ko to ape e pick up me stocktoni e tu site me hiva ke nima ko time pick up e pare ke te fai time kehe tu ko kehe kapau ke pehete ke ha pongpong ave ko sapate io te willing ke algi stocktoni a pongpong ko hinga ke ha o piki ho hagani ho pare sai ale ma motor na motor hi maga te au tala maga te au tiri la ka me ko foto ko stocktoni ko tu mahal ko fa ma folat mahal fanki kakai ko no foi mui ko me fo anga ko fa ma ke na mai o mai o le mai time ko ia aku pango ko alu au pa to ke o mai fai mai le lau holo mo tata kai holo report ke o na and all those kind of thing o e ke mai po ha me ko foto ko next ke me pa ko me ko foto ko uta kape na mai mi Vava'u uta kape na mai mi Vava'u ka talo tau mai uta kape ko ia mono fofo distribute mo launga ka no kovi launga pe ke taimi no kovi pa fa holo mai u packaging thing ya me physical taimi ke fai ngawe amana ke te ke fa ke foto a fal kolo ko polo
o ha'u ia fihia e container ia he kape pa mau te side leva executive, we might as well throw it away. Ko paanga mole au pito en vava'u. Ka neongo ia o kwa ke te lau e au ko kafo ni ko lau ba ko lava nga we neongo o lau mana na whakamole i kape ko ni pa kuiku o mau. Pa ko hange ko lea ka tak nga we ni ke lava taha take a risk ko ni. Ko global be ta te lava o ni lava take a risk ko ni. E ko ia ko kape ko ia ko kape ia kape na mai mi vava'u. Pa ko longa be fangi kape ko iki ma hanga tau sio tau ke ngowe ko kape va o whatever. Ma wa be fangai ko ngame ai ku lalahi. But anyway ko kape ka ta ko container ko foto ka ta itua te matam ka ta ya pongpong ai kape ko ia pa fe mau ke ave o la ko ke veve. Kai ke mo tol ko na mo e ke mai pe ko ha ai mea ko ia. Sai ka taimi ni te tau ai leva fo i kulupunga aue aia o uhinga ne fo i puha taha ni mamu he ai ngalu e ngofulu ke fo i pare taha ke lava ke mau pare ai loki kotokotoa pe. You see how thing I grow ke distribute ene iwi ngā aue pa mo ene whangakimia ko mau ke mau e taha katoa pe ka koe ko uhinga koto e hau pe a koe o mai ho sirini ke totonga tako sirini. He kake whaiwhau ke mau ai fupuha ika. Na si o matate ke lava whakatau ka tola te au ha fupuha ika pe i he lava e koe. But anyway, ko whakamalo ata nau tōna nau kau mai. Pa te tau whai lewa, ai fo i lulu he taimini, ai a koe lulu uluaki en ki he lulu nima, te upiki he taimini. A pare ko ia, pa kone osu ko ia, ke kape ko ai ki alki stoktoni, te ahua ta ke veni, o tuku mai me apa pe, ta koe me au tuku koe te utono kai apa. O whai mea ko nio ko. Pa koe ko sio kehe ki he ka wala ni mato ula. Ko fumea tu me tafaki koe ke ukaka taha, ua, tolu, o tolu e. Ake sama mete ufa, lima. Lima. Taha ua tolu whanima, koe. Sai. Koe lulu whika uluaki. Ko lok ngā auen whika uluaki e kropolo. O ku mau ia whika walu. Namba walu, sane, lekoti, mo lekoti. Whika walu, ko iau ne mau, ai lulu whika uluaki. Whika walu. O ku luaki peke whanoa. Ko kulup whika ua, o ku mau ia he whika ua fitu. Number 27. 27 ko yung nema ay log ngawe fikawa 27 log ngawe fikatolu og mau ye fikawa ngawe fikatolu ya log ngawe fikafa og mau ye fikauluaki number 1 fikauluaki log ngawe fikanima og mau le vai e tol nima, 35. Sane, 35. Ko tui ko mo mau'ia. Aia ko uluaki o mau'ia e valu, 8. Pa ko ua leva o mau'ia e ua fitu. Pa ko tolu leva o mau'ia e ua. Pa ko fa leva o mau'ia fika uluaki. Pa ko nima leva o mau'ia e 35. Sai, ko upale ia, e tate tau ki foi fasi, pa ko neospe ki foi fasi ko ia, te tau hoko leva ke lulu fika ono mo hongo fulu, mana tui ko moutolo mau pare ko ni, te mo mai atu site ko aho distribute ai pale ko ni, te mo mai atu site o pick up o mo pare, kai ai te tau ki foi fasi.
How far? Tupe kope, fasi toton pe tupe. Sope tupe halali. Alors, o sia'a ko ngā ruaki, ka ko ngana no e pol kalama, ai ka whikao no ke whikao ngofulu, pe ko loki whikao no ke loki whinga haofulu, ai a teo kakai, taimi. Ko awe ka mesini e tuko koe, ko awe ko sio ke takai koe, taha, ua, tolu. O whemea fo ke nima. We.
Ai tofu taki la. Fa tim. Sai. Ko e fa nima ko e. Ko hiva maumau'anga. Fika ono. Ko fika ono ko kulupu ngawe fika ono ia. O ko mau ia fika wahiva. Vika fika wahiva ko kulupu ngawe fika ono ia. Pa ko kulupu ngawe fika fitu. O ku e te lulu ien he ova whanoa. O ngata pe fika he whanoa. Ko fika ni mataha ia. E te lulu e fika fitu. Ko fika walu leva. O mai hongo fulu. Number 10. Fika hongo fulu. Pa ko fika hiva leva. O mau ia fika tol walu. 38. Pa ko loki ngawe fika hongo fulu leva. O mai tolu. Tolu, hongo fulu mau e tolu. Ai e te lulu i lewa fika ni mataha. E ko ova ia. Ai ko loki ngawe fika fitu ia. Ko pulu fakakatau e taha ke ono noa i loto. Ai ko fika fitu kaloane so leiki mai fika waono. Fika waono ko ia ne anga mau ai loki fika fitu ko ia ne mau ai fika waono ko ia ne mau ai pale ko ne poni. Sai ka te whamanata te pale poni ko puhaika o aida pe ko hohomo pe ko ume. O ko ke na whakataha o puha o ko pe puha homo o ko pe puha ume. Pa ko ika katoa ko niko mai me fifisi, ko ika ko niko whakangakau, pe a veki ume hono, hange tof pe mo whakatau e whale koloa. Ta tau tof pe mo mea ko whakatau Costco, Safeway, mo mea ko os maa pe he mea ko ni, pa puha ika puha ume, pe puha hohomo. Sai, ko pale ko he poni, ko puha ika, hohomo, pe ko puha ika, teke Filipe, pe puha hohomo, pe puha ika ume. Pea moi hainga talo tonga, mo hainga talo pe ko talo futuna talo en ko tawla ilu en ko tau kai futuna, ai ko foi package hongo fulu ai ko pepe ko hainga hongo fulu ko foi package hongo fulu. Ko foi package hongo fulu ko ni if you buy this package at the store o ko tu ma pe tol museniti pe ku ua tupulahi apito ai foi package kon talo tonga kon talo kon. Pake riunga aki pe ai seniti ko ia ai hongo fulu ko stoa pe ho wani mai ta e kau kia fupuha ika. Ko ia o kulahi mau pe pale provide i e ki seniti ko o mai. Kono natula pe ia pe ko ia pe. Ko ia ko moutolu katoa ko wini ko he poni mo tikite ko tu mo taktaha puke mo fanki tikite ko aho mo anga piki ho mo pale stoktoni atu sito. Atu site te uyai kakato ai me hiva ke nima e te aluange o piki ho pare tako e me akai ko ke container taimi ni ko ufi lo se te amio ange lo se taimi hene tuku ko he container folo pe he ai ko lo se mo fata pe lo se tola ni manoa pe ko e manioke mo fata te manioke tola fanoa. Pea ko e talo tonga, whataua te tangai talo tonga, o whataua te tola o nonoa. Pag ma whataua te leva talo futuna, ko whangafutangai au lalai au pito, ma whataua te talo futuna he tola fitnoa, sometimes ku ke hape mo seniti, ko i usisi, o nonoa ka ma whataua te fitnoa, pe ko i valnoa whangafutangai talo. Ko ia, ko moutolu katoa, mo whema o mo whemi akai, pag lawa pe, ai whakatau ia o ngahi puha ika. Te galanga ko te tau tok tau tato pe fiha pauni pas ka pa foi foi ika taha mahalo me ofia mahalo he pauni ai ono pauni ono ko panga wa ni mai ke te galanga ko fa tau fi mataika foi pe taha you cannot buy hoki panga wa ni ma ake foi pe taha kai ke o ia foi mahalo fitu pe ku valo pa fa pauni puha te ke tok galanga ka pa ke fe ma pe ko ke fa tau pe he pe ko we were calculated in pounds pe fia ke pauni o tok fa tau ka ko ta tau pe mo lu te ke alange ko lu ma fa tau te ai lu o ko fa tau te ai lu to la ia wa ni manoa ke ki foi pe ke cheta
So if you like to come and buy haulu, o panga ua ni manoa ki foi package e taha, ko foi puha lu, o kai foi package ai e whanoa. So liunga ake whanoa, ai ua ni manoa, aia e ko puha lu panga te au, he ko foi package e whanoa, i he foi puha lu e taha. Ka koe poni, koe pare, koe puha ika e taha, pea moi hai ngā lu, pe koe foi package lu e hongo fulu, te mo mai o toki piki koe me stock toni. So ka pau ata fe ai hamo foi tokonaki, you can messenger me, ti lila se o la hawa ka sumjai, o tama ki telefoni whanoa valu, hiva noa ni menima valu fitu, ko text mai ka hau wawe tahange pika puho text mai ka te au. Ko ia o kou whakahoka tai mea koe ni koe konga whamui programa te ula vea ke lulu ko Australia, pe mono tu wake te lulu Australia, mga ia la mea ko ia, kakai kehe, te utaa te foi fasi, e taimini pa kone osko ia, e lawa leva e tau fika taha ke fika taha nima, pe ko hai ku maupale ai. Okay?
Ko e konga tolu le vaene tau polo kalama, te u whaikoni, aia ko e whika, osi uia whika uraki a ngopolo, ko whika tahatahan ke tahanima, ngai lok ngawe, mana tu, iko pare ka puhaika, moe ha inga lu e hongopo. Sa pate e behaku ota, e ai moa ku lo'i ka moa, lo'i moa lu, Foi pule lima te piki. One from the middle, one from this side, and one from the other side. That's 3. And then another one, I have to 4 and 5. Sai. Taha taha tatou ta whātani. Ko e whika taha, ko pale ko iak ma o ia ko rum whika taha ma e taha hiva. Taha hiva sa ane moutolu vika mo mea taha hiva. Pa ko whika leva hono taha ua, ko hai ne mai wha a taha ua fo whika wha mui taha. Taha ua mai whanoa, taha ua. 12 mai whanoa. Ko e taha tolu leva mau e taha ono. Haina ne piki whika taha ono, taha ono. Ko e taha wha leva. O ku mau ia he whika ua, taha wha. 22. Pea ko e whika leva koe hono taha nima. O te piki foi whika lahi. So, e to ria ki loto kai pike fakasesele, he ngata pe whika he whanoa, Aia ko whika taha nima, o mau pe whika taha nima.
mau be tahanima, fikatanima, mau be fikatanima. Ko ia ko kakato ia lulu ko e mau kati whakaloto whanua a Amerikani o whai i aho i ugeni. Sai ko prokalama ko Amerikani ko loto pege mahino i ango whanua Australia mo New Zealand. O ko taimi ko o sea lulu whawai whanua, lulu lahi whawai whanua. Bea o ko ata lewa peke ngai taktaha whai whanua o ata peke Australia ke whai ne kati pene Australia. Fata ata peki New Zealand ke whai ne kati pe New Zealand, o Amerikani whai pe ne kati. Kako advices ke toe wike ua, o even e wike ua mo konga pe whai lulu, a whai whanua la lahi, koe ki te whemau ke whakati ai, mo hatau tu waki holo ha mea, tu ke ka pau confident pe whai whanua ko ia, e lawa pau pike apa ni ngai lok ngā ue, ko i ngā ko whainofo taha pe ia ke whai whanua ko ia. Ko ia ko weekendi, mo kahau, whai a kate Amerikani, Peto gala lewa Amerikani ke ne whailok ngawe e tahanima ke ukati katoa Australia ke lava o tānaki a se niti koe ke lulo Australia. Ko ukati Australia ku mea lahi au pito ai o koe whalafihu ai, o koe ai whalaefu ai, o koe ai ngatu lau ni mai. Ko utupenu ko ku asi mai ko tau mai, ko utupenu ko ia, o koe ko hatupenu ia ko ia ko ha mea, ko ha fake things. Ko tui matarai a kau ia a tonga a ke hui mo filo yono nima ai ngawe. Ko ngawe ko ia it's cost $thousands. Ke whai hataha weaving behe a ke ono nima ai $1. So it's very expensive ke mo whakatau e mea ko ia e marketi. Ko whakaamang e mai au ko ngai tikite ko whakatau te umag mea behe ke umag tuku because it's very important. So it's not only important but it's variable. E ko ia ko lulu Australia whai a hoa nima, pe a whai me Amerikani ka kono tufa distribute o koloa o whai a teo me Australia. Aia ko osi ko lulu mo awelewa mo etresi taktaha ki Australia pa una lava lewa meiliat. So e foki mai lewa lulu ki heni e peleri. Lai hange ko kulau ko tau mua e ngawe ko ne ngai vai whanua katoa, mana tui ko hingoa e ngawe ko global. So, badoa global, o mautolo le sita ngawe hen ko American Tonga global, ta yes prapatoa. No le sita ko foi non-profit ko hen. O whenga ke globalize e tonga, mo ngahi aitia lelei au pito, ko uhinga ke lava development ene mo ui whaka ekonomika ke kahau. Pa wai whialake ko hoko. E wai whialake au matamata kitu au whai kaka. Pa wai whialake au matamata kitu au kai taha paanga. Pa wai whialake au pehe hatahaya ko kai haa. Whialake au hoko e malai whaka businessi pa au ikai ko ha mea fo oia e ne hoko ngai mea pa businessi. O ngai barriers, o ngai obstacle, o ngai bumpy road yo ke alato miti moia pa ke toki lava ke successful o kapau ke keep moving forward. Ko ia ko whamahina te ka te kimoutolu e poni, o whai ngāwe ko ni i lau maali ko toko ni e tonga. O koe ko whai ngāwe ko ni i lau maali ke benefite a fo i toko tāpe. I longa taha kau ke ngāwe ke ni ka ne benefite pe anaya o moa nge than others, pa ke pego te ke sayang e ko gulahi o panga, kai whakau whai, no. Ko au ki ke pehe a ko hawa ko mo fuloto manu no. Te ke hau ko whetaulat mo au te kalata ko mea ko toton ke ai. Mamalo te ke whihi ai au e taim ko ia o whatever. E kwai ko mo ui a koe ke hau ko whalute. Ne ongo nai pehe tu pena e kakai toho lahi nai out of my sight. Kai ke lava sio ki ai ka ko osi lava ia whatonton he taimino whakafoki mai polkalama o whai ake ne tonu ko ia ulotonga ngawe o whai ka motolu ka ato ako nei nusilana. Ne ospeko ni ngawe le sieri he nau mea pa ua tohi mai taha kore mai te koe ke haku I have no power ki as New Zealand mo Australia ha mea taha tupe mea pe kou na ai ko mea pe ia pa te ko along pe mo nau he kai kiu o tohi mai taha te au koe kore ha mo ai maha no e whai beke ongo fine matua mo ongo family ai ko family sia sau he pa ko family sorofoni he o very hard ia ia ke hanga break ai taimi o koe ai hau ku ngahi kau ngā mea mamae pehe i he mala e whaka ngāwe. E kai ke lava tahe break au mo nau tolu ake tala ki mea kovi mai. Ko ia ko kole at ka motolu ka inga tonga ko tau ngāwe whakataha in matau tolu. O koe koe ngāwe pea le sel mo sorofoni koe ngā pe manawa. Koe ngāwe pea ofa mo mea koe ngā pe manawa Ikai. Seo ke kati ai fine motua ko tai motu ne lulu. Ko ne kati ko ia ko ne lulu tai motu fine motua ko o kutotongi ake mea ka ato ai kakai si o ato tangi atu. Ko ke ne lava ave whaangata ave pe taha ave pe ave waf. Ko ke ne lava ave whaangata.
sio pa una te ne taimi ni mahalo sa ke frake u fanongo tai pe te ofa mo me ai foi lulu ai ko ngahi puha ice o ave tena ngahi mahalo ke ngahi pini ice o ate na container ice pa foi lulu ko mahalo foi pale fanoa kimoutolu fktau ke foi ke lulu ko ia ko wini ko pini o ko ke te ave ko ha ko ke te totongo ha me o to ala ke family o pikitonga so mo kau ki ai ka pau fe ma ne fra ha ma ka te ngai kolo ka ta ko fa ko pini ngai kolo ka ta ko ya ke ma nga ko na nga ko fo tu ko ki foi lai ti te ta hala ta ke ofi ki foi lai ti te ta kakai ke ko mo kau mai ko ni kai nga pa ko hangai ko mo tolu ko pe ko mo to yo mai pe mo tolo to tong mo tu pe e kai nga ko silin ko ki ha mai lulu ko ma tolu mo le ai he ko mautolu fktau mai ke me ko ke fktau mai ko fktau mai pe maumau'anga tu ko ika pa tu ko mo lusai ko wini ko he ko hotola wanima o ave leva ka ko to na ko panga ko ko lulu o distributor o ave ka ko ak hotupe so o forget ka ko ak hotupe ai silini ko ya patok forget mo reinvestment ni ka te ko o ka hasine taha puke tirina pe ma o fasia sao pe ma o leseri no ko ya ko ai ko ke te ha pe ko to tong ma tu pe ka pau ko me ai e ma wa ta ho no afe ko ha o mai to la wani ma ko ata person ko ata mai le te ni ha fa fe ngawe ko ya pa pau ki ha ko mo fu I ko pe te ke tau pe ko ke fa princess mo ke fa pirinis ka laun ka tak tau ha ngai ko na ta te nai ko challenge au e ka kai pe ke al mo fa maumau'anga ko challenge la ya ko al mo ke fa maumau'anga I know how to put you down ka ko o mau ko le atu pe ko ki panga wani ma pe ko ki panga te ka fa to la umano does it worth ke fai ke fa to la umano it is ko ko tishishi ne ke fai pa wa kakai na tu ko longa fa ngawe ke to tong na mo wa po ki ai au te ha kape mai mo ke ta pa ko fa ke pe ko ya fa wa ki voice ki me ai mango fa I te kuri ma hai mango fa ma hai pa putala wa te kai Pake o kiki kawa we mea pehe pai kai ke mate kolopolo lo tonga taimi ne kolopolo ia. Pa wai fangi Tala no pa ko loto ke urea te ko tunga ane. Pita pua mo tu. Na Tala no ake ni ela ia ne po. Ki hataha o atamai lelei pe o ku nomo lo hono atamai. Ko ene whakare pe koe tonga. Ko ene fanongo pe ke fo ilea tu. It doesn't make sense at all. It means less value. Okum uhinga kovi. Oku kovi pe iate a foilea. And people migrated kia. Kako ilo'i foko uhinga teenage. Ko mafu matua alo. Ilonga matua ko fai koe. Lalalo holo koe ai mea whakarieria. Mo fine matua ko lalalo holo koe ai mea whakarieria. O kuna woki ai. Fai kau tama koe mea koe. Una fai mea kata ko ya ko gure mama fai ake ba ka ngawe ko ke ma ke ma flirt hen ka ilo'i ata fai pete tu dia ko ngawe and all those kind of thing ka ko gure at ko ni o na pe tu even gure ake ne pita pua o even gure ake ne pita pe ko pule si ova ke mate patoa te talat ka ko o fefeka nge patoa this moment e ane afi fefeka nge a pita patoa this moment he ane afi. He kukamata ke ala patoa ke foi mafai o koe ka halao e ke nanga ta ofi aki. Pa koe foi mafai ko ia o ilo'i e au o koe ki ke ilo'i koe. Ko ane afi na e ala patoa ia ke foi mafai o koe ke ne lava ia purei. Ko foi mafai ko au purei fakatau, ko foi mafai ko au fai ringi toto, ko foi mafai ko ia au fai ia tau tamate na e ala patoa ke foi tama'i mata o mafai ko ia. Koe ahoni o kuala patoa mohono kakai koe ahoni ke foi mafai o freedom bege alagi ai. Pako once no mau patoa which is was my patoa taimi. Ko ne mau patoa foi mafai koe o freedom koe ia. Hei kai toe lava eiki fulufulu e tonga ke ne hanga taufi pa te mau control o malo yang patoa he ahoni he ane afi. He guneala patoa ke foi mafai o freedom it's freedom iate pe o ke keama te poni mai ka pau ma patoa la apita ko ke keama problema ko ke keama tonga ia ke foi mafai ko ia ka ko foi mafai o tonu ai ko laua folofola o ku tafi a pupuha ho mata pa ke toki kai ma na fale ake helo
Pau ke tō kakawa, ka ke tō kai e mā. Pa koe fo i mafai ko ia. Koe fo i mafai o ku freedom ke ala ki ai. Ai nai sio koe fefine koe ni o tau ki ai. Ai kou ha o taka katoa whakamere i. Ha taka katoa tala kwa. Ko inga koe fo i mafai ko ia. Na wiri taki au ke uhanga na nao mai tō mai. Ai fo i mafai ko ta tau e peo no tau kai i au. And I get it. And I get ke taupotu ta hau te ke au ka komo nasi tonga. Ne wau ke miliona e ua tolu. Ke foi tama'i mata o freedom power go ia. Ta te utoi hanga peo carry a tonga ke toi mumuia te au ke tau ki ai. Ko foi freedom power ia o ko saia ke hanga taki mai. Ke oange ha. Fakasesele pita aki katoa tonga katoa tufa aka tonga katoa ke ha ke tu mari a tangata katoa pe me ai pe hare pita pua pa te ke toki ilo'i leva ko ha ko no hit lana nga design ai foi me a ko ni pa ke ilo'i hata hai tu pa ke ilo'i mo fanki vale pa ke ilo'i mo tolu o ku malohi ange PTOA a honi ane afi he ku wala PTOA ke foi te toi mafai o ku Ikai ke toi pure i ha taha, o ku tau a taina pe ke ala ki ai, me si taha o au ki lai taha, o koe ke halao, ke hanga ta ofia, e koe fuafua kupu e konistu tone, ke ngau he ku kakai ta oa na pure i, ha taha e nau mea nau mau i he nau ngau e. Koe foi tefi toi ulua konistu tone na fua ke tawa taina tonga, e tupo ulua ki. Pea koe foi pao ai o ku wala koe ki ai ki wanga o taki mai. Foi pau freedom be ia. Ka e ha, ko pau ia ko ia ku ni hanga pure i katoa ai ha. Ai u pau ko ko ke freedom. You see how smart I am? I hate to say this because all of you guys, no. I am not. Kako no molo pia. No molo lolo. Wafaka ofa be lolo at ki he o mai FBI o. Te ke hata hea motole of FBI pa mo ke ino fitua. Of be moto FBI mai polisi ya e moni mai ki pilisone avigitong. Kako ha fe fine ko ni. Of be FBI but I pick off FBI ki mu kaya. Lolo be lo to hala. I didn't do anything wrong. Ni ke fa ha me ta hala fu no ko. Apa na me hala ko me ko ke ma ka ke ilo. Pa kwa hata ko ke ma ne ilo ka ne make a mistake ko ka lao. Ko ka hia ya. Ko yo ko le ka te kimoutolu ka toa ka tu. Ula fanongo pe ko hingoa. Tu. Ka fare ki pepe te ke ko tu. Ask yourself. Ka pai fare ha ko he ko manavaya. Te sa ia ke u hono hingoa ko tu. I will never do that. He was coffee before the iate. Na e mai to tai ka tai ele. Ka tu tiri la ko tan ko interpret ki ai. When I go timi usu pa ko tu abbreviation ni o timi ta pa ko usu u ta u. So ai ngoa ko ngari poto mo followers. Ai ngoa vale ko ia. O ngoa para ku pe ia te ia pe. Ko ta to tanga no nga to kofu ia tau sino o kofu be tau sino ka ke tau ta kai holo moia ko nga ko ya ko ngai folding ko ke te fold tu ai fold pa tauli hake ta kofu ke ha ke asmai fra of ko hingoa ke ayo figure out in your brain si o no fa hinga embarrassing si o no fa hinga ngawe society si o no quality si o no value ye taimo lima ya ngai fa kau ke loto pa te toki nei me ke te mea ako nei be fa ofa te so at ke anga pui tu ai atamai ko ia ko fe loto ke wanga deliver the message kono ke awat ke tu o ku fe ka nge PTOA on ya nefi. Why? Ko ane afi na ya la ya ke power o kumpuke ya ni make. Ko ahoni o wala ya ona na power o freedom be ya. Ka ko time be ne ma o power ko ya kunia control me ko o ku ka ke freedom. You see how smart the PTOA taimi ke te lava ko pitapua. Ko ya o ko mare ia ha si o hake ko o ki me a ke be. Sai fuka la ka pita ko tonga ane Albe ko glai ko ita pau mafuli leva tilila ko tilila ko antia pita ulau ko leva ka pita he ngo tilila ta fo la pita le amatia sai ko si ha ke pita ko pe wai tamma ke he ko si le maia ke fai tu ko fonua i po wono te ai he tena kala mai fo ita ha mo ka tamma ku sai ori ta
Tala mai hafo I tu hena gori riki hau gen ke maki pato mo piketi. Tala mai ka te au. Tukuia. Apa ko inga ka tamai Amerikan tukuia. Tukuia ko ka taha Amerikan, ko ka taha Amerikan tu mari. Ko fonua pila lai fau nei mama ni pa ko pila tau peto vai. Me ala ko tau foto ele lo halu kila. Ko ka taha. Ilo'i kakai tu mari fonua ni kakai with an ideas. Kakai tu mari fonua ni. Ai ko o mau ko pato akropolo. Ko ka taha tu ia tu mari kai. Tu ko apita tano tu mari tu ia. Tano atu ya. Tano mui mahe ya mautolu. Tu patu ko tano ai mea ai silini mo ya kai. I say ho lu ho kau tu he ni. They don't know what is quality in this country. They don't even know. So tano fe lai be o mo ha mo tano lo yo lo ke mui kakai ki te loi ai mea mo oni. Tano mo oni. Patu ko ai tu fono ai po no tu kuia. Tu kuia mo fakapiko. Te ngai ke tokoni e masiva me Vava'u ke osio te ki peke mo ki pea ke mo me ako na ko Vava'u e uta kontena malolo e kuri ake tonga mana no o ha globalo luebe globalo e kai be tu uia wa o bo ke fiha ke ta fiha o ha tu mai mu ai atu mai mu e mautolo ke sio pete kila ta mauto ai Padahal vai ta por kala makati e boni ko ofata tek mutol ko to pe na fata mutikite muto me mai ka haute ta to fai pe katika pe mo e lu pe ka pau fia ta ni fe ma ha ne talo tonga o kat slasi talo ngenga ha a ta talo to la no talo futuna la pe fitno la pe valno pa ko ufi pangani mano manioke pangafano mutol fia ha mo futokonaki ta leva ta ke ata mo futokonaki o kwai mo ngahi ino pa teu ngahi mau ngahi ume a mau tol ke teu ke ai mau farekoloa so once in a two farekoloa ko yang mau fia ha be me al kato ke koia ko palani ngau ko ki tonga ko taimi e uta me kai te tau package pe tonga I fangi mila pe ya unlabel o ale ki fisi to packaging I fisi ha ke ko ga me pe tonga na o me pe tonga na ka pure ka tamake and I don't wanna go fala kakai so the ai e fo you ta container me tonga ki fisi and then frahu ki ocupat na ko me fisi o packaging in the warehouse o sko to ka o le ba pe fakalata ma apa of on the help na ko was lele Costco we mo Safeway mo whatever store ko americani o ki me a we go produce market di kon kote na ta ka ko fele ni fa alo mai lugia fa matala de me so what the ume ake ai tama come o te ke to don't go anybody how come here tomorrow how can get asio ko ha me lava frafono aki and if we walking ice anasio o container o de ha wana ko os package pe ko o mato no fatao ko ia ko fa malo at suliana e si on to nga mautolu e wat mo foi talo so leiki kimoutolu e ka hau te mau wat mo foi talo paulo tonga fai hono set up u account he taimi ko nga ke ngai transportation ni he alfa Vaha state ke lava o ave me kai fa Vaha state o te fa driver ko fu nga we lai fa uli e kakai ke ko ia ngai ngau e global fai taimi ni tala monu at Kalasi mo solofoni pehe kia Veronica kia ku angkolo kona ko foli o malo fakalele mai William se la funaki mo me malo ka Australia ka Edmini Molini mo Angelina be mo Molini Angelina ba mo Mel what a pleasure to have you guys ke mo tokon Kalasi pehe kia vai be mo seini what a pleasure ke mo tokon kia ofa ngau ko ni te to gui mo fangi tamai ka mautol heni ko mautau to fok mautol ko mau matu to ka fe ma ka tamai ki hange ko mautolu ke na hanga ka va ve I hole ngau ngai chedromu ke taimi ko no fai ta lulu fa va fonua ka go ia ma ko me ia ko manatu he poni ko fa malo ato mo me mai ka hau ke por kala mata tau pe to fai ko polo ene lulu ko ke me kai ke lava ke ma ato hamu ai ngai ka lele yen ke mo kai ko Ikai me tai it's very organic like a farming things like in here lolo if for ume ange pe to ma o ke pe me tai but to at ne fresh pa osi fra nga kau ko me ko sai aki he ko fra nga kau ko ia ko off and good night everyone good night